Yemaya shefo nina aha yesama makwaba eba T Health Jumedi Stronko aya hyehyɛ wɔ Top G TV so musomfo comfort efieje enene midi Jumedi mutiami ene yebedi nkomo afade efre no kosua nyabuni frɛ no eggs ehun kosua ade a yenyafi emmoa bebre ho emmoa bi te sɛ enoma nsomunam metra fish enya bi so free efie akoko anase nkukɔ ɛhɔ na nia etaye common pa anase ɛho na pa ye efie akoko kosua ene eno nkomo na yebedi na yesua ɛho eniema bi a ebetimi aboa ye wo yen dada asetene mu kosua yetimi di kosua ye eduane edika eduane ho di ema ne ya akono esa ama ne ye de yede no eduane ma ne ye de yesan de ye baking dodo na omo ye pastries omo ye into baking omo to nyama omo di kosua so fra ema omo na ma ne mu yedu anase etu ema ne ye kama fe afen so yesan de kosua garnishing de obroni friend garnishing metra why weduane wi a weduane no pese akono no esan kosua ne ahosu anane color shronko a ekita nti utimi de toto so ema ne efe kama esan so ema ne yie afei ye behwe kosua ahoɔdinu anase nutrients a yenya fi kosua mu esan se ade a yede ka ye aduane ho a yedi ne da nti ye behwe enwane nu a ewo mu anase nutrients a yenya fi mu your vitamins bi vitamin B2 vitamin B12 vitamin D and a sanso your iodine ye befa nyina baako na ya hwe eno ho emfaso a ye honam anase ye nipadua no enya efri kosua ne mu se wodu kosua vitamin B2 ewo kosua ne mu no eboa ema wo ahoɔden metra ema ahoɔden sonko ma wotimi kɔ wonyuma so wonyuma wo daada nema nyina na boni be ka say it maintains the body's energy supply ene na boa ma wonya ahoɔden etimi ye wonyuma etimi nante etimi kasa ne nyina boa sa nutrient vitamin B2 ewo kosua mu no eno ne dwuma edi woni pedua mu no afei so yehwe vitamin B12 eno so eboa ema adwen no eye adwuma esisi so se utai di kosua vitamin B12 na ewo mu no eboa ema wutimi dwen ko echi esan say it helps in the development of the brain eboa ma brain cells no anase brain ni mu na manyina eye ni dwuma senya ese afei so eboa esiesie intini yefe no red blood cells ni pedwane mu intini yefe no red blood cells no sa vitamin B12 yi ene eboa ema ne esiesie no ema ne tinye nedwuma sedia ese afei so yehwe vitamin D ahoɔden duro a yenya fi vitamin D mu se wudi kosua vitamin D unya vitamin D ne so emfaso ebi te se eboa control infections and reduce inflammation metra infection and I say ya one kiti bia etaya ha ni pedua no se wudi kosua vitamin D na wo mu no na edwuma poti edi ene se eboa wo eyi infections utimi nya ear infection and I say eye infection na efa wani ana waso ana mpono wano ni nyina udi kosua vitamin D na ewo mu na dwuma eye no afei so esan so eboa ebre cancer ase ewo nipadua nim wona wonya cancer no dodo na edi kosua ebre cancer no ase kakra san say eboa ema intini a moja edi mu akoni aba ema nipadua ne so enya moja esese enya de ye ne daada nwuma no eboa masantini no enya ahoɔden ema emu nyina eye kama sedia ese afensi yehwe iodine a yenya fi kosua mu no eno so eboa in proper thyroid function
so make us a proper thyroid function na me kire say ye minimum enipadua kwa efe ne ye minimum anase boni make us a throat eno ne thyroid eno se wodi kosua iodine na wo kosua ni mu no eboa esiesie wo minimum into bi otai di kosua bia abre na abre bia ni minimum eda ho ni minimum ye clear otimi kasa wo bra onya difficulties bia nti iodine na djuma eno so edi eno no ene wo kon eboa ma wo kon any deficiency that comes with the neck so wodi iodine eboa esi ano kwan nti kosua ohwa ewo enuandro bebre ewo ahodindro bebre metra ewo so many nutrients eboa nipadua no etimi ma nipadua no eyi ne djuma se ne ese afin so ye behwe emfasode ana say important nema ye di eboa yen se na ye kan no etimi boa ema yenya ahoden ho na nipadua no nya ahoden eboa wo ya adwen mu ya dwen no the way you see dwen no udi kosua no so boa wo ntina wo se wo didi anapa wo simi di kosua kakra efa na aboni fe no breakfast ana se woduane di kan anapa no udi simi di kosua fra epe boa wo yie pa na ye di kosua no esa so won sunsuanso o se wo di kosua bebre a etimi ha ni pedua no na di kan kosua timi ma wo ewe kese na aboni fe no bloating utimi ye ma wo hihye eye kese because of protein level ekita no ai kosua etimi ma wo ye kese pa nti wudi no na wo hwe kwan a obefa so adi a enkobru ni padua ne so ai no so nkofa ohaw anaso so anso bia famrel kosua se wudi ni bebe etimi hye wo so ma wo fe sebe etimi hye wo so e ma wo fe etimi ma wo IM2 anasa IM keka enu kwa so timi ma wo yin from aboni bia ense ai ni na ye kosua so ensunsuan so se wo taade ni bebrea afen so se wudi ni bebrea etimi ha wo brebo de abroni fa no kidney no se wudi ni bebrea enu so etimi ha pa enti no kosua o hwa ni nutrients ni na ma wo ma ebo ni pedua ni nechi no de wo ahia esese ye di na abo ni pedua no na ni pedua no ankonya ehun sunsuan so boni bia enti obi be bisa se kosua ahin na wo se yedi eda bia no kosua ahin na wo se yedi enhwehwemu kire se opanyi biara uhia kosua baako anase mienu e wo bedua ni mu you need 1 to 2 eggs in your meal daily depending on other cholesterol in your diet sana enhwehwemu kire enti se wo ye panyi na se wo didi a unya baako ana mienu e wo bedua ni mu a ebe boa wo esan said ubehwe ko cholesterol metre enuane enema a aka wedwane nim anwa ene ehun keka ho nyina wo hwe ansana wodi wo kosua esefata se wodi afi so kosua no ne papa mu a hwehwemu kire se yendi ne boiled metre a diayanoa enye diayanoa ehwehwemu eda ne di se wodi kosua ya noa calories anase unnecessary cholesterol bia emfra esan se eye insuo nko a wodi anoa ntino there is no additive bit say oil ewom oil ade a it has cholesterol it contains cholesterol so ode ti kosua there is surely an amount of cholesterol ukosua no ebe carry now so se wodi ne border esan se eye insuo na wodi anoa ntino unya no pepepe edi enyamu ahoden said yes afen so ye behwe kwan pa ye befa so na ye di kosua esie wo bra ye nye ready say ye bedi ehwehwemu da na di say kosua the best way to keep an egg is to keep it refrigerated metra wo bra onye crowd say wo bedi kosua no wo di behwe fridge mu the main part of the fridge metra fridge no emuna nkasa no enye nensa no ye bie fridge na aya etan ho say ewo nensa with shelves be on it it mean na masiso me patcho dabi kosua ye dey the main part of the fridge metra fridge ni mu to keep it refrigerated to keep it cool
and clean. Say na brena abrebia ofa obetimi edaye de say. And also so no, you should keep it no more than 2 weeks in the fridge. Obetimi da shame. Na watch me, I try na watch me. You should consume it. Say na enko into any bad state. Afei so my hwe nnuane a yetimi di kosuadi e ma ne yede. Yetimi di kosuadi emu na bonife no rice. Yetimi so de edi jollof eno so rice na yede ye. Utimi di kosuadi ubaye ampesi e ma ne ya akono. Utimi di kosua edi unuane bebre. Utimi di kosuadi beans kakre bi e ma ne yede. Utimi so di kosua edi obitimi di ye stew na ebon eye fe ne froye. Utimi di ye ofroye. Utimi di enyamu faso nyina kosua won faso bebre. Obetimi di no boiled. You can have your eggs boiled, fried or poached depending on how you want it to be. Yes, you can have it that way. Afei so no ye mofra no me try babies are fiti the qualified age for feeding food for me try kwala o maso bre wo se otimo meduane from 9 months going. They need eggs in their meals. Me try eboa in the formation of their cells. Esanse omo ye mofra omo susanti omo hia enuane nu a ewo kosuanim na omo so omo de eni. Yetimi di kosua air cocktail. Yetimi di kosua nema bebre. Ehu won fa so bebre. The yolk of the egg this so eboa. So wodia it helps in clearing the eye. Eboa weni ni pejano akwana e friend eni no. Eboa sa part no so ema bibia etimi koso enkan. Kosua ya ade a ewo se obia odada sitem mu nnuane die mu utimi di be ka ho na wudi na eboa esanse enne ennuane dura yesua ewo kosua mu no obia hia woni na brabo mu bia hia woni hunam nti mestre se obia obedi kosua obehwe kwan a obefa so edi kwan a ese na efata wudi a ebeboa woni pedua no na yenkofo ohaw ana sensusu aso boni bia embre ni pedua no medam asese enensusu moje ebre na mo hwe tea health top G so jumede ona woso ya se top G multimedia ye photocopying ye printing services ye try videos for for programs wawariye or engagements or programs bia or birthday abadin to ye try for bibia ye secretarial services ye graphic designs ye nyuma bebre baby a wo hwehwe yeti akwa be hu ye ewo odoko yo kwashima kwan no so odoko kwashima betimi ehu ye ti akwan wo ho obetimi so like your page wa follow na wa share ewo top G multimedia ewo Facebook, YouTube, Instagram, TikTok ye damase se ne so mo kan ho da se ne ibeshia.